Awas makrom nah. Wow.
Banyak ratu. Terus ngenika enten genteng luar niki kan. Aman ten kayun ngenika luar ratu. Mau bawa sumun mau bawa sih enten bawa. Mau bawa sumun. Sarangan bro. Bro. Itu sih mau.
Uyong lu uyong. Ampun kemana? Rumun, menawi, metaki-taki, banyak ratu jagi, wenten go bawasan. Iki. Ampun sama. Usah makin jalan-jalan rumah. Makin mundur. Suwe panjangnya suwe Kalau aku belum kaler nih, arah beram. Ampun. Jadi nyobiar dari banyak orang kalian tahu menawi nama daerah dulur dulur kanten sih banyak rame nah sitnya jadi di semuanya bejang urusan bejang jadi tidak tangkil dari kalian tahu yang pengumbaran nah nyatakan ini ke pemargi lain semakin dan makin lur rumah ratu rumon pada sarang banyak ratu sampean di sini Nugrahan ring ratu menawi wenten puniki minakadi pumargi sani kepicu ring panjaki ratu mangdone itu susunan ring kaler kauh mangdone dune niriki minakadi wenten duweni do taruh susunan mangdo kelingan riki ring pinge kainu semakin panjaki ratu sampun jago ngiringan yang pengayah iratu kainu semakin macang munas pumargi mangdo presido antar pumargi ini dikiring sekandung janinge kadang waktu sisip kirang langkung menawi ditang ayah ditang suragam pangapura mano nenten ditang kain hidup tersusunane seneng makin panjaki ratu jagi tunesan ditang wangso bandung nggih berapa tahun itu nasan hidup tersusun nggih ampun itu susunan aku kira ono tuh masih
Makin menawi wenten nganganin puniki panyaki ratu, makin durus ngluhur makin ngluhur. Tapi minakadi titah kumargi sampun jagi keiring ring banyak puniki ledang. Banyak ratu sampun siaga puniki pacang memargening pitah ratu. Itu kan anu
Sami panjang. Ya, saking lekang mantau mriki katanya. Pun mriki nge jantan niki duman mriki. Kurang atas. Lama kaplok jat. Rawen tiang 6 bulan ge. Ring dina galungane. Jero. Ring dina galungane mriki ge. Atur kajang. Gitu. Bang, tak bawa situ. Tak bawa situ. Tata bawa situ. Itu sareng pamanang Rawen ge. Ring 6 bulan ge. Ring dina galungane rawen tiang mriki. Sampun niki. Idone harus nikah 6 bulan mriki. Udah ampun, sudah tiban ten mriki tiang kangen ampun jantos tiang ten wenten mriki dene. Tega iki dene. Jangan riantukan kawentana jalan sapun iki, mari enam sase dijago mriki. Ring minang nalungane sampe teko nge. Nggih. Mriki gak keren panjang idone nge. Nggih. Sampun. Nggih. Mangkin mau bakti dumun ring mriki. Bakti yang pejati idone nge. Nggih. Mau bakti. Sampun suwes. Mari nge. Mau bakti dumun jero. Nggih. Mau bakti. Kalar ampun. Juru bangku saking penglumbaran sampun napak ring ajang. Nggih, ring 6 bulan nggih. Mriki. Bang, barang. Nah, nggih makin terangisan ampun dumpun. Nggih. Ampunang nih kepragat nundah nambah mantan. Pun sampun sampun nggih. Dadang iki. Kami tu matur isih panjang datu sampai isih sampun. Ini 6 bulan jangan terpikir. Nggih. Nggih.
Papang-pakan. Papang niki ke. Kina terus kepala. Yang ming. Praktis ya. Panja hijaunya mana mriki. Sampun pirang? Yang kawan kan. Ampun. Umbarang kawan. Nggih. Umbarang kawan. Dekat dengan atas sisi kono Pak. Aku Pak Nasir. Iko malah kali betan. Icen mandi rumah. Tangin rumah tangin. Meng. Malin 6 sase sampun jagi Rawuh tiang mriki. Sampun. Sani mangkin. Ingat nggih. Ampunang ane madan unas tambel. Nggih. 6 bulan iki Bulan mriki. Bang Rohing mriki kan. Nggih. Panjang. Panjang Telu niki tiang ten rawuh mriki. Sampun. Pun nggih. Sampun. Nggih, tangi nggih, matangi nggih. Sekian damu-damu ya Pak Tulisan Utara. Iko betan malah kali betan. Male bos lagi tahu. Nggih, ya. Gitu kan. Burung ana. Nggih. Itu masih gang. Nggih. Menikah le banjar yang Kari baca apa? Nah, pun. Oh, kendan istri pira Nah istri. Oh, kendan. Niki le ora jabo.